Awagan na kumalatan iti Harold. Nasa paapimusay ti amak gapo iti sakit. Ket gapo ta agmaymaysa aklang nga anak, dakda kami met nga agina ti agnanaed iti balay a naipundar da iti daydi amak. Agpapaayak kas maysa a security guard iti maysa a kumpanya ditoy lugar mi. Nakasingsingpet ken nakaanos unay ti inak. Banag apagyamanak unay iti Dios gapu ta isu ti ina nga inpaay na kanyak. Isu na laeng ta nagbalinak met aloko-loko nga isu ti innak istoryaan ita. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay. Mama! Mama! Anya na itai ko. Naibos ka din ti shampoo. Awan mo dito yan. Anya na ibus. Kadno kakabkabil ko lang itay. Awan nga road. Ay, naikalakit din ayan. Nan kita man. Ay, day taban ne. Nuulig ko tinuklaw na kadaitan. Inyalis yung matgamin. No dito ko masigod nga yan na, di nakita ka dagos. Ay, sarang nga minda kita matama, anak ko. Saan aday tangiwat mo te apiro? Iyalaan dakman kayo may titwalya. Nalipatak mo tin tinangala. Sige. Mabit lang, tamangala ak itisinit mo. Agyaman nak iti panangitulod mo kanyak, Harold. Awan anyaman na, Ivy. Amumat nga ramidag amin. Basta paragan ka. Ay sus, nagsauman ng jam-am mo. Katalagamat. Kasta ti kinapatig mo kanyak, Ivy. Alawanan. O, kat dumanon tapay di tabalay Intapay agkape. Ay, kwa. Saanin, sweetheart? Itay pa'y ngamin nga gururay ni Mama. Mapan ko pa'y sukunin ni Jebalay da Uncle Roland. Sige nga, Rod. Agan-anat kay ti panagmaneho mo, Wen, sweetheart. O sige. Mapana ko, sweetheart. I love you. I love you too. Ingat ka, ha? Hello, darling. Hello, Harold. Apay nga itamla nga sungbatan ti awak ko. Itay ka pa'y nga awagan Kwa. Pasensya kan, darling. Nabatik kami ti cellphone ko dito'y balay. Isu nga imay ko pa'y sinubli. Kasta ka di? Wen, sorry naguray ka itinabayag. Okay lang matkit di. Aywan gayam. Daipaw itkon, ti kunam apagdaon mo iti baro a motor mo, darling. Wow! Agyaman darling. No problem, darling. Pakaragsakak ti mangtulong kan ka. Ibagam laeng no anya pa'y ti kasapulam. Tano ka ba ilak? Ited ko. Okay ako nitintad mo apang daw ni ti katanga ka motor, darling. Katagyaman akmanan ha? Awan anyaman na, Harold. Kastuyak kami na talaga no ang gusto akiti may sa lalaki. O sige ha, umawag ak tumanan inton rabi Hadupay ngamin tinaskan nga aramidak ita. Sige, Luisa. Agan-anat ka kumadita ha? I love you. Wow! Kasla baro ti motor mo Harold. Siyempre Daanan ti sigo da motor ko. Rugak-rugakan. Iso agim mata nga kiti baro. Ha? Gimatang ka, wano? Nagpagatang ka. Ha? Si Kamat. Abay, masapol pa'y laeng ayang ibalikas mo. Nayon nan apare. At daamin ditan. Ha? Bilibak at talaga iti kinadiskarte, pare koy. Iba talaga kapag may itsura ka. Gwapo na. Madiskarte pa. Tagtagari ko nakmanan, pare. Kat, paayusam nga rodan ti baro a motor mo, Harold. Ay, kato na. Day talaga yan. Ala, lumukan kan, tamapantay iti sigot apagin inuman ta.
Ije ayanda Mika, wano, ije ayanda Vanessa. Komporme pare, basta adda arak. Kan chicks, kunama pare. Me in the morning, a kiss me. Mama? Oh. Nakaring kagaya mo. Ala, tugaw ka ditan. Tamang idasara ka di kanem. Pagiso, dandanin maluto to'y iprit-prito kapag arbusaran ta. Nagsakit di ulok. Oh, kasano, kat naparpartag kamot asimang pat edirabi. Sinubra man namin tinaginumiti arak. Ay, napasubuak man nga rudan. Ikandak man kiti tinalami sa tanong. Sige. Mabiit lang, tamangalak iti ref. Ikami ti ado nga ayos, mama. Wen. Oh, ato'y tidanom, iho. Agyaman ak, mama. Urayak la na bang aran ngay minom iti nalami sa tanong. Diyak samot makapangan. Kaslakayat ko lang ti agsabaw. Awan ka diti sabaw nga inluto yun. Awan na. Ngamno kayat mo o di ilutuan ka iti noodles. Sige man, mama. Law kami titlog. Ta isulaan nga ti kanak. Sige. Urayam labiitin. Sa nabali, tamabit lang met amaluto ti noodles, iho. Kasano, pare Harold? Nabartakan samatan. Hindi mo samatan kabalan ti uminom. Agawit talangan, pare. Kabalag pa pare. Ay, Danag mo na yan. Uminom ta ba Sanag pa yan na Bartek. wow, chicks. Hello, Mika, my love. Nabartig kan samit din, Harold. Uy, sana niya. Pinabartek, nakatulog. Siya, saan pa Kita mo, no? Still kicking. Kinabudno na. Kita'y nakapailang urayan ni Harold, Mika. Nagbayag kan tumat namin. Masipsiputak nga ron, ako manita ita itilamisaan, anak ito gawa. Talaga, kitkitaan kita. Hanggang, hindi ka matlagit din magkarit na. Pasensya ka, Harold. Isuda gamintin mo na customer ko. Isuda mo tinakitibolak. Kan may sa regular customer mi dagi jay. Boss dagiti ko contractors. Big time dagi jay. Kat big time kami mata. Uwan nga ta. When amo ngan first come first serve basis kami ngamin dito eh. Amo daytasan ka di? Okay. Nangabakan. Agad, kasano, rumuarta nga rod. Mabalin. Okay, agpakadakpay ko ni boss. No balubusan na ko di go. Ngam no saan, sorry. Palubusan na ka tayo dyan. Agpayad akmat iti uray mano. Nunay ka na ya, iho. No di mo mat ngamin amo a kontrolan ti panaginom mo. Ay, anya nga ita. Ato'y ti danom. Uminom ka.
Madikon na talaga. Madikon ti uminom iti arak. Ay na, italang dayta angam, enton mayat manan diriknam, uminom kan tumanan. Grabe. Uray ak lagkapsot. Nagsakitan ti karamo ko iti kasasarwa. Ay kadanusam tadayta mo ti kinayat mo, iho. Husto nga minan ti arak. Kita man ti kasta alangam. Sikamot lang ti marigrigatan. Saan mo't ngay daw dawat, iho? Angam, kasanon, no makaala ka iti sakit, gapo iti kanayo na panagin inom mo iti arak, Alala, iturog mo pa'y lang, iti kasta, masubot mo, ti puyat mo. Hello, Luisa. Kumusta ka? Okay, aklaan, Matt. Sika, kumusta ka man din, Harold? Okay lang, Matt. Naawat mo ka din, timpawit kong allowance mo? Wen, katagyaman na ka? Awan na nyaman na. Sobra day jay. Iso ang mabalin mo pa iti gumatang iti kabarbaro abado kan pantalon mo. No, magatang mo, ti ko na akurso na ma cellphone. Wen, mapanak to gumatang iti t-shirt kan pantalon ko, Luisa. Okay. Ibagam lang, no kurang, tanayunak ti pawit ko. Saanan, Luisa? Umanayan da jay. Kat ulitek manan ti agyaman, ha? At daman damagakan ka, pare Harold. Anya dayta, Mark? Anya nga iti aramidam. Numaamuan ti nobyam, nga dagayam sugar mami miji abroad. Ah? Si kakit di, Matt. Di nan tumaamuan, pare. Nubilang lang nga road tamaamuan na, kunag. Numaamuan na. Sigurado apagpilian nak. Siyempre, isunan to ti piliak. Akat, kasanon ni Mika? No ni Mika, awan parikot iti dayjay, tapas time ko laang dayjay. Believe ako na talaga kan ka, pare. Sana all. Ay, katuladan nak ngamin, pare. Ay, saanan, pare. Kontento ako ni tinobyak. Diyak kaya't adadaalan ti panagtalak na kanyak, pare. Kang runaan iti amin. Diyak kaya't nga addan to pagbabawyak. Intundum tang ti mauding aldaw. Apay akas lagi ka makatal na dita, Harold. Ha? Itay ka pa'y nga agun na unnat dita, Apay, nasakit ka di man ang tilikod mo? Ay, awan nga rod. Sapay iraman na ti sikat ko. No kumaro, kat kaslamatukol ti sikat ko. Kayat mo ka dita mapantamanan agpailot? Barang pumipya ti sakit na? Awan man nga agpaiso. Kaslaki maro nga minita kahit. Mo sige, urayan nak nga rod, tagsukatak labiit, Harold. Sige, agawaam nga rod, Ivy. Itaman pa'y adi karimwar, iho. Apay, awan duty mita. Awan, mama. Of ko ita. Rumuarak ko, ma. Ngam si madutak matan. Adda siguro rikrik na anya. Ha? Ay na amamukan, Harold. Nagsakit nga rod ti sikat ko. Kan kaslag bubusog ti tiyan ko. Nabayagan day ta rikrik na Apay no, inkalaang nagpa-check up. Iti kasta maamuam no anya day ta marikrik na iho. Saanin, mama, gastos lang. May katumot lang dito eh. Diyak lang siguro na tunawan. Iso akas to iti marikriknak. Apay nga taasaan matan nga umawawag ni Luisa. No awagak. Saan mo tas mungbat? Agriring lang iti bangir alinya. Padasak man nga awagan iti messenger na.
Um, Awa na talaga. Uray klatan nga iso ti umawa kanyak. Makita ng tumad lang siguro tinakaad-ado amiskol kan chat ko kan kuana. Sigurado nga awagan nak tumad laang dayay. Nagadumad ang tinorder mo amakan haron. Imbang numaybos ta dagita. Ay kat ibusan ta. Aywan gayam. Sabong para ken ka. Happy anniversary. Ay, wow! Thank you, sweetheart. Happy anniversary too. I love you, Ivy. I love you more, Harold. Mala. Mangantan. Iti kasta, saan ang ilawan dagiti in order ko amakan? Okay. Agbusog ta ita, Ivy. Ato iti plato. Karga ako ni tinapoy, ha? Sige. Anya ti kahit mo sidaan. Agpili ka, ta iso ti kabil ko iti plato. Day taman chicken curry, sweetheart. Okay. Atoy. Thank you, sweetheart. Mala, mangan ka lang nga mangan, sweetheart. Taado ti makan nga in order ko. Agbusog na, aging ga iti kay kayat ta. Anay ko. Mama! Mama! Tulungan na! Mama! Apa yan, Harold? Aganado ka? Nagsakit ni tiyan ko, Mama. Iraman na may tibukot kan sigat ko. Anay ko! Diyos ko! Anay! At tinasayaan, itaray ka lang ni hospital anak ko. Sige, Mama. Oh. Talaga kami na kung kawalan nga ipturan pa iti sakit na. Anay ko! Anya gay ti ko na dagiti doktor, balasang ko. Anya ka no ti sakit ni Harold. Acute pancreatitis kano, auntie. Anya? Ano ti in reseta ti doktor nga agas na? Masapol kano at tumaran na dagichay. Iti kasta, pumipiyat ti sakit alaklak amon na. Sige. Yag mo nga ron taure siya kung ti mapan gumatang iti agas balasang ko. Saanin, auntie? Siya akong timapan. Urayan daklaangan dito eh. Agsubliak madla nga dagos, apaman amakagatangak iti agas ni Harold. Ato iti agas mo, sweetheart. Tumaremon, iti kasta, daras ka nga umimbag. Umimbagak pa ingata, Ivy. Katuan, asino aya tinangibaga saan kan nga gimbag? O ala, inumuman ti agas mo, Harold. Atoy, Agyamanak, sweetheart. Awanan yaman na, sweetheart. Ivy, pakawanan na ko, ma. Pakawanan ka iti anya, Harold. Kadagiti nagkurkuranakan ka. Ay, sus. Awan ti nagkurkurangam kanyak, sweetheart. Mala, iturog mo kit din, tapno makainana ka. Mama. Apa yun, anak ko? Agluluwa ka mo ito. Yaksamat agimbag, Mama. Ay, di ka kadiyak sa uiti kastadak ko. At daasi ti Diyos. Amok adi na kabaybayan.
Mamati nga aging pagkapay, iho. Mama, pasensya kayo. No nagbali na kasukir nga anak. Agyaman anak. Tauray ka sa no ti kinasukir ko. Ipatpatay. Kanaya iwanan daklat. Ala, di ka nagsagit, iho. Amumet no kasano ti kinapatid mo kanya, Harold. Isong hagpaimbag ka. Tadyak lakit di ka bailan, lumapukaw ka iti imatang ko, iho. Mama. Ti kasayatan nga ramidom ita. Katakararag ka, iho. Kindawam ti tulong ti Diyos. Iti kasta, pagimpagan na ka. Di ka ko mamaawanan, iti namnama, anak ko. Diyos ko. No dahito'y titusa. Kadagiti saan anasaya at ngayon aramid ko iti kalabas. Ikarikatak ng aklunan. Ng pangaasim ko ma. Tapagimpag ang nagpay. At tuyak asipapakumbaba ng agkid daw iti pampakawan mo. Diyos ko. Kansapay ko ba? Tay kanakpay iti gundaway. Amang ilintag kadagiti nagpintutang. Pangaasim, Diyos ko. Rinaldo ti sibubukal anagan ko, ngam kidawak nga awagan naklat takuman iti Aldo. Isu ngaminan ti nakairwaman dagiti makaamam mo kanyak. Naawi sakmet a nagsurat, gaputa kayat kumanmet adenggen ti pan nakaidrama to'y padas ko. Ket sapay la kuma, tama pagasatan met amapili, tuyin patulod ko akapadasak iti biag. Tinak istoryaan ita ket may papan kadagiti dua a babae a nakariknaak iti ayat. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Ay na, bigbigat, daw. Bigbigat ngam dagita manen manok mau tiap aprusam. Ay ket normal tay sumat nga rod ti taraken ko nanang. Isu tayan ti pagbirukat. Isu arumbang laeng nga rod nga aywanak. Ay na, isu adi ka mag-asawa. Dadagita lang taraken mo ang manok ti asikaswam. Ay ket makaasawa ak tulat ta ka dinanang. Danag yun aya. Ganun tupay nga yal daw. Kano 35 ba? Ang maging gaita. Kawampay lang lubyam. Adan to nga rod nanang. Di kay ka di madanagan. Jak tupay madanagan. Da kayon to lagit din. Yawan latam mo ka, unal daw. No di mo dyan, di kinamamalot mo. Yakon mas daaw. No aglak-lakan ka na baraw. Aho. Apay, ti kunayo, itulok ko met ngaglaklakayak abaro. Pulos met Ay, urayin nyo, taiyawit kun to ti agbalin amanugang yo, nanang. Kanong tupay ngay. Inton kumuraw, diwa. Laki-lakayan ka, nagam di ka mo lang naknagam nga may. Surong ka. Ayos! Layos man ang tiharak no kastoy lang, Aldo. Lakit di amare. Talaga aswerte dagiti ipalpalot tayo amanok mo Aywan apare. Isungarod ngay aywanak idaan na imbag. Tartarak nag iti husto.
Taisuda ti puunan ti suertek. Swerte tayo ko na ma. Ayun gayam. Swerte tayo kung nagkuma. Ay kat, intayo pa'y mga na. Iti kasta, adda ipigsa tayo nga uminom intun rabi eh. Ay, katuan na pare. Sa dino nga iti panganan tayo. Sa dino pa'y kumangay. Kat iti sigod apang panganan tayo Iti ayan ti balasang asab sa bungam. Ayos. Makitak man nga ruden ni mahal kong Cynthia. Cynthia, ading ko. Kasanong iti ibagbagakan ka? Juan, Diyak kini ba? Nga adamot rin nakin ka, Aldo. Iso na lang ta. Anya, Cynthia? Mamalot kamot ngamin. Ay, ko. Awan mat ka ti bibiyang ti kinamamalot ko. Iti panagayat ko kan ka, Cynthia. Tinapatag. Ay ayatan ka. Napudno ti panagayat ko kan ka, ading ko. Uwan ha? Ngamtyak kaya ti klase ti pagsapulam. Bisyo namin ti kasta, Aldo. Ngam, no ikarim kanyak, ang maikat mo day ta bisyong. Dakkel tinamnamang kanyak. Ay, ko. Oo, sige. Ikatoy kundi kinamamalot ko para kan kasinta. Ay, Cynthia. Sigurado ka, Aldo? Uwan, promise. Basta aklunan nak, Cynthia, my love. Sapil ako mga ron. Tatong padom day takarim, Aldo. Uwan, promise. Aklunan nak narudan Panagnagampay ating bangam kanyak, Aldo. Ikatampay nga umuna ti bisyong. Sakbay nga aklunin ka. Anya? O anya, kabailam ka ding aramidan ti kayat ko. Ay, ko. Sige. Day talaang Basic. Tungpalik ti kayat mo. Gaputay ayatan ka. Ipagamlaan, no anya dagita kondisyon mo taramidag. Mapanagkaklang ti kinapudnokan ka. O aking Cynthia. Kasano nga pare Aldo. Nakakondisyonan ti manok nga ilaban tayo intong bigat. Pare Fredo. Jack, sapay makasurot ka ta kayo. Apay nga Kuha ngamin pare. Imparig ni Cynthia makipalutak. Anya? Apay aparitan na ka makipalot. Katday tamot ti pagsapulam. Kakaiso na nga suswerte ka iti day tabisyo. Ita, paritan na kapay. Apay, nobyam ka din day Gia Cynthia. Saan pa'y pare? Matlagayam. Agrubwat kakit din, tamapan tayo makipalot. Ay, kuha, Fredo. Apay, di mo imbaga aday tati pagkwartaam. Imbagak mat. Ngam di nalata kayat. Bisyo ka nung amin day ta pare. Ay sos, sumapul kalangan iti sa baling armam, Aldo. Ngam ni Cynthia amat nga rod ti kayat ko pare. Ngam di nakamot nga rod maawatan pare. Ti biro kem kat jay makaawat kan ka. Sayang ti swerte mi ti palot, no ni Cynthia ti maasawam, pare Aldo. Nagpapukis ka magdaldaw. Wala lang. Mayat matlaan ka ditipukis ko. Ay kumayat ha. Hay, magbagay mo ti kasta apukis ba o anak ko. Agyaman nanang. Sige, tarumarak pa'y. Sa dinog ti papanam. Inakman sa rungkaran ti sabsabungag. Dala, apay, adaya. Ninanang mat. Siyempre mata. Siyakpay ti kunam. Awan to mat ti bilibyo kanyak ako nakmanan. Oh,
Mamati aktaw, intun atan yawit mo, anak ko. Uwan ka di. Asidagan ti panangiyawit ko kini Cynthia nanang. Nubiam. Ha? Ha? Nubiyak to ananang. Na, apay, sigurado ka, ngaklunan na ka, ha? Uwan. Iso nga rin tinangibaga nga agpapukisak. Iso asigurado nga aklunan lakday jari, nanang. Adto'y ti kwartaan ang abakan ti manok mo. Inalamin ti bingay may kadagiti kakadwata. Ah, agyaman pare ah. Angam na di kayag tagtagari ah. Di yu ipadlaw ang manok ko ti impalot yo. Ang mga numaamon ni Cynthia, kat maupay kanyak. Kunakmat ngamin a sumapul kalangan iti sa balay, Aldo. Sana mabalin pare. Amumat ni Cynthia lang di kayat ko. Sa bagay, napintas mo't ngamin ni Cynthia. Nagasat ka, no aklunan na ka. Isu na lang, Ay, sayang ti swertem iti palot kunak manayin. Sana bali, tano aklunan nakto ni Cynthia. Ikasar kunto na dagos. Ket into nagasawa kami. Ha, siyak tumat lang ti boss. Ha? Wan pare, siyak tumat lang ti matungpal. Siyak tumat lang ti masurot ti desisyon na. Ngamin, siyak ti lalaki. Isong aramitak pa ilang amin akayat na. Iti kasta, magunod ko ti ayat na. Aldo, nakitak dagiti nagado ang manok mo dya balayo. Ay, Cynthia, ilakok to dagi jayan, intun aklonan nak. Idi pa'y na nga ibagbagam nga ilakong. Ang maging kaita. Nagaduda pa'y langan. Wan talaga nga aduda. Aghasamanday ta, akinaado ti manok mo, Aldo. Ilakom aminen, iti kasta, aklunan ka maten. Ay isaan anyan to ngayon ti pagbiyagan ta, into nagasawa ta. No pala ako mat amin na dagiti tarakan ko amano. Ha? Nagrigrigatak dagi jay amano. Isu ti pagbaknangak. Ang pukawam kitin. Ay, saan ang mabalin Cynthia? No kasta nga ron. Lading iti kaldo. Ang awan tinamnamaam kanya. Diyak kayat ti makiasawa iti maysa amamalot. Anya? Nalawag mo't siguro tinangag mo, Aldo. Uminom taman kiti, pare Fredo. Apayin pare Aldo? Itamampay asikati agawis nga ginom. Ay ko. Basta uminom ta pare. Bareng mailiw-liwag ko man ti sakit amarikriknak. Ha? Apay, pinasted nakakadi ni Cynthia. Kaslakastan pare. Ngamin, di namat maawat dagiti tarakan ko amanok. Di namat maawatan ti klase ti pagbirokak. Isong awanin pare. Jakon ituloy nga arman ni Cynthia. Good decision, pare Aldo. Tibiro kam ita. Katjay makaawat kan ka. Iti kasta, agkinawatan kayo. At ang atapay ay makaawat iti mamalot akas kanyak pare. Adua pare. Kunadang aruden. Habang may buhay, may pag-asa. Iswa di ka maawanan ni tinamnama pare. Dumtang tulat tati babae aparakan ka. Pare Aldo, ang mga no adda bote, uno plastic ang nagipusam iti danong. Uno soft drinks dita. Anom ko mapare? Ay, ket pagtuprak man. Ne. Kaya't mo asawan. Agmamamaka mo ta. Ay, ket sigur mat pare. Insartang kulaeng. Ang itinaburing hak, insublik manen. May mayat nga minda ito, ingam ti agsigarilyo ak. Wan mat kiti Kaya't kumatan nga isartang tagsigarilyo. Ang jakmat ngamin maliklikan. Nang runa no kasya pakpakanat dagiti tarakan ko amanok.
Padasam ti agmuma pare. Mayat da itoy. Ay ayam ting iwat. Isardeng mo ti ag sigarilyo. Agmamakalangin. Kayat mo, taitimplaan ka pare. Ay sige man pare. Padasag man ngagpaiso ti agmama. Bareng maalilaw ti rignat. Kat yakon biro kan ti sigarilyo. Ayun pare. May mayat da itoy. Ngam ti sigarilyo. Kunak man eh. Nay. Ay, di mo basta ito pradi ta anak ko ah. Ay, nagrugay na kita ay. Sana bali. Tadalo sakto inton madamdaman anak. Ay, saus. Kapay, nutulado mo nagitipadam nga agmumuma. Tamagala ka mo iti plastic bottle. Isaw, ti pagtupraam. Saan ka na basta-basta itupram latan dito'y arubayan, ti balay. On nga rin makita ka plastic bottle na nang. Ayo, naikan na ya. Nagadaw, ijalikaw, tinagibusan iti soup drinks. Miyalandak mga rin nang. Ay, naikan. Apay nga kistong kayo ngayon nang. Ha? Wampay na saya at mo't nga rabid bawal daw. Nanang ikang kayo matiti kwarta. Tunggal mga pakakitipalaw. Sana yan na saya atay jay. Ay, dinakman pilpilusok po na kastal daw. Ijam day ta amuma. Tanay, tirigrigat ka ngaglinlinis dito ya rubayan ti balay. Ay sana nanang. Dahil nga rin mo ti pagragsakat. May mayatan day ta. Nung teksi karliyo ak. Anya? Anya ti mas kayat yaw. Ti asok ngagtao di ti sigarilyo. Plus agkaiwara arungrong. Wano nalabasi tatupra. Nagkapo iti mamak. Ay, awan ti kayat ko kadagita. Ngabay, agpada asaan anasayaan. You know? Isu nga isardeng mo. Dagita abisyom. Anak ko. Pare Fredo. Abay pare. Kaslad da kayat mo ngay baga. Ilakad nakman kiniinsan mong alma. Ha? Kursunadak ngamin kahit. Ay kaduna ha. No kayat mo, mapantan to ijay balayda. Ang mangitugot kanto iti estate side nga arak. Nene. Apay nga arak? Chocolate ko wano sabong titugot ko pare. Bay ampay lang ti chocolate kan sabong pare Aldo. Ni Uncle Ramon pay lang ti umuna nga armenta. Medyo stricto nga min day jay. Ang no maalam matan ti kiliti na. Awan ton parekot pare Aldo. Sigurado ako kwam taon ni kasinsin alma. Kasano nga kasinsin? Nagaram ka din ni pare Aldo kan ka. Wen kasinsin. Kahit at damot lang ka dinamnaman na kasinsin. Kumaa, no agbalbali wen kasinsin. Ha? No ikatan na ti kinamamalot, ken idyan na ti panagmumumana, mabalin nga klonag to siguro. Angam no di na idyan dagita abisyo na, awan mo tinamnamaan na kanya. Anya? Angam kasinsin. Awan mo't kat ti bibiyang dagiti bisyo na iti kinapudno ti panagayat na kan ka. Ay na, jak to kaya ti agkonsumisyon kasinsin. Ha? Amangan no kanayon kamin to nga agapa, gapo kadagiti taraken na amanok, kastamat ti panagmumumana. Bayam, tay bagak to nga ruday takan kuha na kasinsin. Wen kasinsin, makapa-turn off ngamin ti kinalampasit tingiwat na, nang ro na tingipan ken bibig na. Sakit, nakabulsa iti plastic bottle. Ay, nagdugyo takitaan. Lokasta, saan ka na simurot kada kasinsin Fredo ang napan nakipalot, Aldo? Saan alma? Inidya kon ti palot. Sigurado ka? Uwan. Uray na magam kinikasinsin mo, Alfredo. Kat no namin anudan anapan nakipalot. Ngamjak si mursurot. Nagbalbaliw ako na alma. Ay kat nagsayatan ngay adenggan no kasta. Di ngay panagmumam. Insardeng mo ka din? Uwan, insarden ko na alma.
Hmm? Talagang harod anapudno ka, iti panagayat mo kanyak. Launay kasano? Aglo na nakngarutan Gabutan nariknak ti kinapudnom kanyak. Kan tinungpal mo dagiti kondisyon ko, aklonan ka nga rudan, Aldo. Agpaiso, Alma? Wan, ay ayatan ka mat, Aldo. Ay na, pinaragsak nak itikas taunay, Alma. Agyamanak ta sinong bata madlaangin ti ayat ko. Agyamanak, Alma, my love. Ngamdi, ikari madimon sublian dagiti bisyom, Uwan, Alma, ikarik ta. Nanang, agsagana kayon. Kanya ti sagana, kanak ko. Agsagana kayon, tadumanon tayon. Nay, kasanawa dumanon tayo. Kaawampay mo nubiam nganyam ambom kada kami. Ma'am, amuyon to Intun dumanon tayon iti balay ta, nanang. Basta agsagana kayon, tamang asawa akon, nanang. Nay, mayat ti mo ita, pare Aldo. Kasila naragsak ka. Ay, kat siyempre, pare. Ngamin, kaayan ayat kun ni Alma akasinsin mo. Kat agkalay sa kamin iti mabiit, pare. Agpaiso? Uwan. Nukasta, nagbaligi ka iti plano, pare Aldo. Launay, pare. Ay, kat na, agyaman iti tulong mo, pare. Ita, tanubyamon ni kasinsin Alma. Mabalin mo man nga rudan ti sumurot kada kami, je palutan. Uwan, pare. Ang hinay-hinay lang. Nan, ikanak man kiti tita mo man, pare. Medyo nabayagan kahit asaan na ka nagmama. Iliblibas ko lang no pa. Atoy. Marang laang gayam amin nga ipakpakitam kanyak, Aldo. Ay, Kasinsin Alma? Alma, my love. May sakamat, Fredo. Imbis asyak ti isakit mo, tasyak ti kasinsin mo. Saan mat, tatinulungan pa'y anagulpod ni Aldo. Kwa kasinsin. Denggan na ko Alma, my love. Agpanawagak. Ay, makamu ka ditan, pare Aldo. Panawan kayong dito. Agpili ka man laangan, Aldo. Siyak, wano ti bisyom apalot kan mo ma. Ay, kuha, my love. Jay, Anya, kuha. kwa. Anya tinapatpatagkan ka. Siyak, ano biya? Wano, dagiti bisyom. Ay, Alma, napatag ka kanyak. Napatagmat ati mamak. Kastamat din dagiti manok ko. Ngamin, isuda ti pagtataudan ti pagbibiyagak. No kastarod, lading itag. Ngam sa anak anak ikalay sa ka. Anya? Agsinatan, tadi mo matgayam kabailan ti agbalbaliw. Ay, Apayan daw. Kasla ka mula agkong runga abaka titan. Ay, awanan na talaga. Anya ti awanan, nasasawam. Awanan na. Sana na matuloy di kalay sa amin kini Alma. Di na kano kaya ti magikalay sa iti kas kanya kasugador ken momador nanang. Nagsakit nanang, nagsakit. Kay kakay, kung kunama, no kunatumot nga mingkin ka, ngay jamaw na kita bisaw, ang natangka mga bintiulaw, ano sa muna ati ang may sa, kay sumuk ti pinili, anak kaw. Nuad na pan nakabalin na kidawak ngaylingad na kumalatan itinagan Araysa. Tubuak ti probinsya ti Nueva Vizcaya nga mitagdamakat at daak dito'y Singapore. Nakapagsurat akmet tapnoy nakibinglay ti pakasaritaan ti biyag ko, barang kunak
no makaiba ti met iti adal kadagiti padak adumdumngeg. Rugyak man nga rutiag salaysay idi adda akpailaeng dita Pilipinas. Kastoy man dagiti pasamak. Manang Leonor, pangaasip ka di ata tulungan nak. Nikat, aping nga agsangit kamot tanading ko. Tsak nga minamuno sa dino ti papanak manang. Mariribo ka na una yan. Apay nga min aya, anya tinapasama. Apay akil na at ipanagawid mo dito lugar tayo. Nag-apa kami ka ni Samuel. Kit pinapanaw nak iti pagnanaldan mi. Anya? Ang apay? Anya ti makagapo. Apay ako nam a pinapanaw na kati live-in partner mo. Nakababain ko mga ibaga. Nga masapo lamang mo ang manang. Anya nga min aya ti husto ang makagapo ading ko. Nakagastusak ngamin iti dakkel kwarta iti kumpanya pagtrabaho ak manang. Anya? Dayta ti pudno. Indarum nak ti boss ko. Diyak kayat ti mabalod. Iso nga karigatak tinagpiansa. Kasta unay pungtot ni Samuel. Gaputan nakababain ka no tinaramid ko. Iso pinapanaw nakmaten. Ay, unay kan. Awan ti sabali pagkamangag. Iso asika tinapanunot ko a pagpatulungan manang. Sige. Agnaot ka pa'y laang nga rod dito'y balay ading ko. Ay na, agyaman ako na'y manang Leonor. Talaga nakasingsingpat ka. Awan anyaman na ading ko. Iso na laang tano sama. Tani, at dadagiti katubangak dito'y balay mi. Awan manang, awan parikot iti dayta. Tinapatag, ada pag naadak. Anya, agyan diti balay ni Raisa ko nang bakit? Wala kay. Tulungan ta ni Raisa takaasimat. Wala nga amumot ang nagaduta yung diti balay. At dalang arudan datatang kananang apakpakanan ta. Ita, pag naadumpay lang matikabsat mo diti balay. Lakay, saan ang nasaya at agim imot. Tulungan ta ka din ni Raisa. Kan may sa, awan mo't sabsabali, takabsat kumot ni Raisa. Ure kumamat ano saan anak kaaramid iti basol. Kasanon, no makita dagiti pulis, kat may raman tapay iti kaso na. Okay ka numatan ti amin lakay. Nakapagpiansamat ka nun ni Raisa. Kasanon no makaaramid man iti basol, kabayatan ti panagyan na diti balay. Saan mo't siguro lakay? Patsik adinan aramidan dayta. Mamati ak nagbalbaliwan ti kapsat ko. Ambom nga raon. Lakay, amin tayo kat adda karbangan na nga agbaliw. Jak lapat siya na Leonor. No nailasag ng timadi nga aramid na, sana na mabalbaliwan pa'y. Lakay, di mo ko mapagpapadaan ti tattao. Awan mo't dakas na no ikanta iti gundaway ti kapsat ko, tapno agbalbaliw. Awan nga minan sa bali apapanan na, tanatay mga rudan dagiti dadakkel mi. Ken ammumot adudwa kami laang agkapsat. Makaammo ka. Ngam na bagbagaam na itakapsat mo. Tas saan nga agkamkam mali. Siyak ang mismo ti mangitunod ken kuha na iti pagbaludan no bilang lang. Saan ka madanagan manang? Diyak tunululitan tinaramid ko. Nagbabawi akong dayjay. Nasaya at ba't nga rod ading ko. Ipakitam ang nagbalbaliw kan. Wan manang. Ay wan. Ala akong dagiti murang iyo ta ilabak. Ay na, saanan ading ko. Kano kalkalpas mo lang ang nagdalos dito balay. Ita, aglaba ka manan. Nakababain matkan Awan ti rumba nga pagbain ng manang Leonor. Kaya't kalaang matatulungan. Tapno adamot sirbiti ka addak dito'y balayo Kita ang tiwalit ko, Leonor. Itulin mo anay bag, tanay, delikado. Ha? Apay mo't adelikado asasa mom Nelson. Ang mga numatakawan ta. Amom lang arudan nga dagtatakaw dito balay. Pag atapam ti kapsat ko, kasta ka di. Ay na, sana maliklikan ti agatap.
ta nakaaramid kat nga rod iti basol ti kabsat mo. At nga ta posibilidad na nga aramidan ng tumanan ti inaramid na iti. Nagbalbaliwan ni Raisa, lakay. Nga ta, Nelson, sakit day tan Leonor. No dagita klase ti aramid, narigata na may kat. lakay. Isang awan kas tayo ganad. Oh, kita am ti wallet ko kunak manan. Sapay ado ti kwarta alinaw na reta. Kan saan lang at ti wallet ko. Aminan, napapatagabanag diti balay. Amangan kit din mapukaw. Anya, Di mo ikoy-koyo iti grocery ti kapsat mo, ha? Amangan no takawon na ti koleksyon ni Jay. anya ka ka di Nelson. Di mo kumamo. Ay, di mo isakit ti kapsat mo. Tagdadata mo ta nakabasol. Doble pa na ganad ti aramidam. Sana ka po takabsat mo kat mamatpati ka mo tan iti ibagbaga na nagbalbaliwan. Ni Manong Nelson ti aday ti kusina. Madlaw sipsiputan nak. Ay, una yan ti bayaw ko. Talagan sa adi na kaya't ti kaadak dito'y balay ta. Kaslabang bantayan na dagiti garaw ko. Iti na minsan, nasiputak kabilbilangan na ti kwarta na iti wallet na. Santo kumita kanya. Diyan muna niya ti kayat na pagparangan. Ituloy ko manlangan ti aglaba. Baybay aklatan. Napakaragsakan na ti mga sipot kanyak. Di iso ti aramidan na. Basta siyak. Awan madi nga aramida. Gumatagak man iti bagas barawk. Mano kilaw na na. 5 kilaw. Tay panalo ng abagas ti itad mau nakaw. Ay, wala na na. Iso na lang, ta medyo nangina. Ay, sana balin anangina baraw. Basta lalo nang. Oh, sige nga ron na na. Mano kilo ka din ti kunayo nga alayan nyo? Ikanak iti 5 kilaw baraw. Oh, sige. Mabit lang, ta mga laaki dyaw na na. Ah, nay. Apay nga iti unag pailaan. Apay, saan aya mabalin adituyen ayan tinaka-display? Ay, kwa, na. Pang-display lang ngamin na kita. Hindi kay ka di madanagan, tay sumot lang ti ala ki jaunag. Parehas mat lang iti naka-display di tinuar. Sige, agawaam nga raw baraw. Wala na, hapit lang. Kaya titinaglakwak itangal daw ba kayo? Inkanto man kit di ibang ko. Adaw mo tinaglakwam, lakay. Ay, siyempre Apay ano siyak ti agbantay iti pwesto. Awan kasta kadakkel ti koleksyon ko. Ha? Ay, kapoy ka nga glako bakit? Amang ano di mo amo ti agayab iti customer. No siya kagat, ay ayabak amin na lumabas. Naira na lang siguro nga ado ti gimatang. Iso adakgal mo tinaglakwam. Depende ti diskarte ko nakmanan bakit. Wala, idulin mo kit din kay ta kwarta. Agurnong tang agurnong. Agpabak ng taman kit di. Naimbag nga oras mau baraw. Kastamat ka na kayo na. Anya ka diti maipay ko ka na kayo? Kwa baraw. Gimata nga idinaminsan nga aldaw dito iti bagas. Kunam analog agam nagtangkan matintad mau. Sapay nagngina. Anya? Ay, abangan mo no sana dito itinagatangan niyo, nana. Dito'y nga raw baraw. Kansi ka mismo tinaglakaw. Ay. Saan ko nga ugali ti agsaor, nana? Si ka nga ron tigim matagak baraw. Saan nga rin siya? Apay ayang ay pilit siya. Saan ko nga ugali ti agsaor, kunakmanan? Ala, umano kayo dito. Makadisturbo kayo kadag iti gumatang. Sa dino ti papanam ading ko, nakasukat ka mat. Mapanak man mangipasa iti resume manang. Bareng makastrek ak matan iti trabaho. Anya trabaho nga itap-applya, mading ko. Kasya iti may sa amol manang.
Kastaya. Wen manang, sapay ko mga ron ta makasdreg akon. Idi kasta, makatulong akmat kada kayo kan ni Manong Nelson. Ay na, di mon panunutan day ta ading ko. Mababainak ngaminan kada kayo manang. Jakmat kayat ngagnanayon latan apapakpakanak kada kayo. Ay na, nasyakla ang amay sa. Awan mo't kat parikot ading ko. Pasensya amlat ako man ni Manong mo Nelson. Tano maminsan, tila maibagbaga na. Makapasair ti panagsasaunan ko. Awan kanyak dayjay manang. Maawatak mat. Ken maysa. Pudno mat ang makipagnanaedak lang dito'y balayo. Pasensya ka na talagawan. Sapay ko matao awatem latan di asawa. Wan ka di manang. Awan parikot iti dayta. Anay ko, nagsakit ti ulo. Ni apay nanang, agoy kayo matan. Ay, wan nga ro anak ko. Kasta uunay sakit ti ulo. Agkuri-kuraksa. Nandapadapan kayo man. Oh. Nabara kayo ngagpaiso Ay, di siguro pa nakarbis ko idi kalman. Mabiit na ang tamangalaak iti tumarin nyo. Apay, agan ano ni nanang bakit? Agurigor ni nanang lakay. Ay, adan tumot ngamin malas dito balay. Isungag sakitan ni nanang. Anya ka di maninday ta nga ibagbagam Nelson. Pudno mo ti bagbaga. No, apay mo't ngamin nanang paspasang bay kay ti malas dito balay. Suron kon. Nay, sa dino'y tayon tinangikak iti pitakak. Awan mo't dito yun. Dito'y lang mo't tinangikabilak. Ay naglukon. Awan mo't tan. Apay ay. Itay pa di kay makait na dita. Apay. Ay, ibirbirukan nyo nanang. Kuha anak ko. Berbero kak nga ron ti pitakak. Dito'y laang mo't tinangitiswak. Ang awan mo't tan. Ay, sos. Kunak mo't ngamin ka na kayo, asan at tila pangidis-diswan nyo. Nang runakat at asimang pa'y ngagtatakaw dito palay. Ha? Ang mga nudakkel pa'y agat at ti karga na rin ay. Ay, sos, awanan na. Napukaw eh. Ha? Ay ikwa, saan mo't kiti anak ko? Barbarya laang ti karga day chay. Iso na laang tadda iti titulbag ti aparatur ko. Dayto'y ka di pitaka, berbero ka niyo, nana. Ha? Ay won balasang ko. Day nga agpaiso. Sa dino tinangalaam. Nakitak ijay banyo, nana. Ay won, malagip kon. Indisok itay itirabaw ti washing machine, idi na panak imbispo. Imbag ko naman, tawan kwarta alinaon na itapitaka. Tano adda, ang mga nusaanan anay subli, nana. Ha? Pag ko naamot ngay, asaan amay subli. Gatdat tayo laang mati at dito ibalay. Day tangarut ket. Dat tayo lang arudan, nga mapukawan tayo pa'y laang. Day ta, tinakaskas daaw nanang. Jay bayak ngay, uncle. Barya sa asawamot, kat nuntud kon. Awan pa'y mat, uncle. Awan pa'y tinted yo. 5 gasot ti kwartam, sana ya. Intud kon ti bariyam a 150. Ta 350 kat ngarod amin ti balor ti ginatang mo. Ala, 1,000 ti kwartak, uncle. Ay, di nakman lukon si Kang Obing. Ulawon nakit din. Saan kayo aluklukon, uncle? Pudno ti bagbagak. 1,000 ti kwartak. Kan awan pa'y tinted yo asuklik. Di na kulawan ko nakmanan. Ala, pumanaw kan. Tani, ado ti customer ko. Basta intud kon ti bariyam. Lukas na, pumanaw kan dito balay ading ko. Wen manang, kasta ngamin ti kayat ni Edward. Agawid kami kanon iti lugar da. Iti kasta, makapagkalay sa kami maten. Ay kat si ka ang arod ading ko. Sapay ko mga rod ta mataginayon matan ti kinaragsak yakin ni Edward. Saan akaslakin ni Samuel? Basit lang ang abidot mo kat sininaan na kan.
Ay, wan nga rod Imbaglangan, tasaan kami ang nadaan iti anak. Angam, anya kay nga rod. Talaga siguro asan ada kami ti para iti tunggal may sa ni Samuel. Sa bagay matkat di ay kat umay kayon tulat tagpaspasyar dito balay no at dawayayo. Wen manang Leonor, ket agyaman ak iti kinaanos ken kinasingpat mo kanyak. Kabayatan ti panagyan ko dito'y balayo. Awan anyaman na, ading ko. Namnamaam ti panagpasyar minto ken ni Edward, manang Leonor. Nasaya't mo, tapi manaw gaya man ti malas dito balay. Unay ka, Nelson. Awan lang arudan gay tao dito'y balay. Ngumkas tapay lang ang ti panagsasaong kan ko na. Katakmay sumat. Isuti ng isang bay ti malas dito balay. Agasa man ti kwarta ti kumpanya, ginastos na. Alam, Huston, awanan ti kapsat ko dito'y balay. Iso apang nga asim tasardangam kumamatan. Oo. Ti kunamket di. Isakit mo ti kapsat mo. Agdadata lang arudan nga iso tinakabasol ngam isakit mo pa ilahan. Ay, makaringreng kan, Nelson. Kas kalatay agitlog nga upang aputak-aputak. Limalakyan ka pa'y matngarod. Ay, dita ka man lang. Nanene, di nakpanawan dito ya. Agsubli ka dito eh. Leonor! Leonor! Ay, mga oras mo, Barok. Kastamat ka na kayo, Rata. Anya ti may paiko ka na kayo? Orang tinsukli mitay kanya. Ne, anya sukli tidak na kamatin nyo, Tata? Ketnusan kayo matagimat datang kanya? Gimata nga kita'y Barok. Dahito'y manti ginatang kau. 2 kilo abakas. Asukar, mantika, ken kape. Sangaribaw di kwartak. Kunam itay at 280 amen ti balor na gitaw. Eso 720 pa'y kumatisuklaik. Ang indibilang at tinted mau kabayatan ti panagnak. 220 lang may. Kurang iti 500 tinsuklim kanyak baraw. Ay. Di nakman pagkakabawan si kalakay. Jak ugali, ti mangloko iti para katao. Iso pumanaw kan dito, inudi mo kayat ang mga yabak iti polis. Anya, barok. Nuko na ka pumanaw kan. Ni, apay nga Di mo laging bagan ti uyak mo na Nabayagan day Aging bagak tulat tabagas. Apay no kuyugan ka laangan ama pa nagpacheck Saanan bakit? Agpaparehas tuman mo't lang nagiti agas nga resita da. Aging bagak tulat ka di. Ang sabalin ti itsuram lakay. Aging bagak tumat lang kunak lang aroon. Sayang lang ti kwarta mapanagpacheck up. Unangam ay na. Nagunog ti uyak mo lakay. Daran samot ng tinsarwam Nelson. Uning harot, bakit? Malin samat nga pasuday to yun. Tinasayaan, mapantalangan iti doktor. Kasano da ito yan, Nelson? Ada ka numat lang cancer mo. Uning harot, jak pa'y kayat ti matay. Ay katang kararag ka anak ay. At naasin ni Diyos. Amo ka di nakabaybayan. Dos-dosa nakasaabot din ti Diyos. Agapay ti panagsasaor ko. Kinapuno na. Nagsasaor ka ti grocery. Namarumay ti pagtagilakwan tayo ti bagas. Ano, ti kinuskusit ko. Bakit? Ano? Mga asim baka sulungan na ko mga karara. Tapnoy ka nagpay ti Diyos.
iti gunaway ko magbaliw. Kaya't ko pa iti agimbag makasit. Kumusta kayon, Manang Leonor? Ha? Raisa, ading ko. Siyak nga rod, Manang. Ay na, dandan ni di kan nailasin ha. Kas kamoy lang aminan doon niya iti kas na alangham. Anya? Ni Manang mat, manula ang abulan at dita nagkita, di na kun malasin. Pudno ti ibagbagak ading ko. Nagdakkel ti nagbaliwam. Limok magka, ng bagbagay mo. At adapin mintas ka. Imbag man ta nakapasyar ka, ading ko. Wan Manang, asidag ngamin dito iti nakiseminaran ni Edward. Iso simuro takmatan Kastaya, ading ko. Wan Manang, kat kumusta kayon? Ni Manong Nelson ngay, sa dino ti ayan na. Dayjay. Aday ti silat mi. Masakit ni manong mo, Nelson, ading ko. Anya? Ne, kaano ba'y Manang? Anya ti sakit na? Ay na, agdudo maasakit ti kimpad kan ko na ading ko. Complicated. Iso adakalan ti kimutungan na. Umay ka mapantay ti ayan na. Agyamalak, ititulong mo, Raisa, ating ko. Mabainak ko mamangawat, iti daytoy. Talaga kami nagasapuran mi ti kwarta. Nangarunak at nagngingina na iti agas ko. Awan anyaman na Manong. Agpaimbag kayo kiti. Pagkawanan na ko no pinagsasawan ka iti agkakadakis. Iti kinapudno na. Siya gayam ti maliti aramid na. Ba nagkapagpababayak ita. Manong Nelson. Imbagbagak, amalas ka. Gabutan na kaaramid ka iti anomalya. Ngam nakarkaro pa iti naramid ko ngam siga. Nagbalatag amin kanya, nagitimbag-bagakan ka. Sasabay ko mata mapakawan na ibag, Raisa. Ay na, lipata mong dayta, Manong Nelson. Nabayagan ang napakawan kayo. Di pa naging bagyo ti panunutan nyo. Ipas nagyo ti agkararag. Tapno silpon pa iti Diyos ti pa nagbiagyo. Huwag nga ron kumaning ko. Kaya't ko pa iti ang biyag. Iti kasta, masulnitag ti ato anak kuranga kiti panak at tao. Dakkel ti asi ti Diyos, Manong Nelson. Amok kan mamatiak apakawanan na dagiti nakabasol kan kuana. Iso adi ka kumamapukawan iti namnama. Kasta ti ugali ti kakaisuna abayaw ko. Tinagtagibasitnak idi, inoy uyawnak, ngem nakarkaro pay gayam ti madi nga aramid na. Banag ngay karkaro na aging gaita. Kaasi ti Diyos nakaabrudak met, ket makunak anapintas ti trabahok ita dito'y balasiw taaw. Kas panang subalit ko iti kinasaya at ti kapsat ko, binulan amang tedak iti igatang na iti agas ti asawa na. Nabati met ita Pilipinas ti asawa ken ti dua nga anak mi.